kumfasha mu rugendo rwanje n'ibintu byose ahiriza mu rugendo rwanje. Umwasi yabitangiye nabirekure kuko urugendo rwanje rurakomeje. Iyo abantu batakuronkeje ndabibonyegeranye ngo hari ukuboko kuje kubiguhesha. Nimba isi itabiguhaye n'abantu biba biguhe birageza kuko kuboko umenye ko atari ukw'abantu. Mana yambwiye ngo hari ukuboko kugiye kugaragara aho abantu batagaragaye, kugiye kwiyerekana aho isi itiyerekanye. Ku buzima bw'umuntu yicaye hano sindamuzi, ariko hari ukuboko utari kurabonesha amaso kugiye kuguhesha iby'isi itaguhaye n'ibyo abantu bataguhaye. Yaba ari wowe wanterera haleluya ni mu byuma. Nababwiye ngo kuba mu nzu nziza, kuba mu nzu ntabwo ari ibintu Imana ihereza umuntu yirirwa agomba gusengera. Mbwira mugeza kugenda uwakagombye no kurisengera, kuko kuba mu nzu hagomba kubamo umuntu nk'uko pasiteri yabivuze. Ibyo si byo wakagombye gusengera, ni ibintu Imana yageneye ikiremwa muntu. Yaba usenga n'udasenga agomba kuba mu nzu. Ntabwo wigeze ubona abadasenga baba mu mashyamba, ahubwo baba heza. Ni ibintu Imana yaremeye ikiremwa muntu. Ibyo kurya wasenga udasenga ushaka usohoke n'ubunyeni uzojya. Imana yaremye ko abantu bagomba kubaho barya nk'uko ubunyegeri burya. Hari ibindi byo kurya ugomba kwirirwa ubisengera, hari ibindi byo gusengera. Haleluya. Imana irema umuntu yamuhaye ibyaremwe byose ngo abitegeke abiganze. Satani araza amukura muri iyo Edeni amushyira hanze y'ubwo butware. Yesu icyamugaruye kwari kugira ngo agarure uwo muntu muri ubwo butware bwo kuganza ibyaremwe byose. Twebwe abana b'Imana twatanguye urugendo ruca mu ijuru. Satani hari igihe abitwangaka, abituburokera. Uriko muranyumva? Hari igihe abituburokera kugira ngo urugendo rwacu rutaba amahoro. Muri icyo gihe ukwiye gusenga. Nubwo bakuba ngo Mana muje kugira Imana ngo Mana umwasi yitambitse ku byo ufitiye ububasha ave mu nzira, kuko arashaka ko urugendo rwanje ntarukomeza ariko ndarya. Arashaka ko urugendo rwanje ntarukomeza ngo shishikare kwidoga. Ndabizi ko ibyo ari ibyanje nabivure kure mbandane, kuko ibyo niko ndaharanira si hari n'indi wanteguriye niko ndaharanira. Isezerano ryatumye dukizwa. Icyo twakwiriye twasezeraniye ubugingo bw'iteka, ubugingo buhoraho. Nimba twasezeraniwe ashobora kubikwirima kubera ko urwo rugendo warutanguye. Ariko mubwire ngo ibyo sinirwa mpangana nabyo. Ngomba kurya, ngomba kwambara, n'abapagani barambara, n'abamaraya baba mu modoka ziri mu mazu meza. None reka ndababaze, Yesu ashimwe cyane. Twebwe ko dusenga abarokore cyane n'abantu basenga niko twambara neza kurusha abadasenga. Haleluya. Naho tusenga wowe ubona, ariko kubera rega hari igihe tubibona. Pasiteri yababwira ijambo rikomeye ngo kubijamo bino mwagiyemo, kubijamo mukabivamo n'umwaka ugira kabikurutu wa mbere mwari musangayo mwongeye indi myaka ni mubivamo. Ariko ni mubigumamo Satani azogerageza kurwana no kugira ngo ibi mufitiye amahirwe mutabibona, ibi mufitiye uburenganzira mutabibona. Ariko mumubwire ngo ibi tubifitiye uburenganzira tutiriwe tunabisengera. Ibyo turiko turasengera ni urugendo ruca mu ijuru. Ibyo turiko turasengera ni ubugingo. Ibyo turiko turasengera oya wibwirwa ubitugwanya ubitwaka. Ibi tubifitiye uburenganzira. Reka ikibazo umuntu uri kutamenya kurekuramo ibyiwe. Pasiteri yavuze ngo duhagarare mu kurekurama mu ijambo mu mirongo. Ngira kugeza ngo gira ibyo ufitiye uburenganzira ubimenye. Abarokore ni twebwe ku umuntu yambara ikamba bishasha agacavuga ngo Imana yakoze igitangaza. Ibintu ugenewe urekuriwe kubera uri mu Tanzania kandi abapagani bawuye kera ngo ubusigaye mu Tanzania ibintu bisere we abapagani bawuye. Ibyo tuyi ibyiringiro byacu z'umucezi bi ibyiringiro byacu n'ubugingo duhoraho. Tuzabona ibiruta ibyo ibyo dutegereje. Haleluya. Jewe yongeye gusengera amafaranga yo kujya mbwira Imana ngo Mana wa mugome yamburose ibintu
ngo ntabasha kwibandaniriza urugendo, ariko arabesha ndamukomeje ashaka birekure kuko isi byose yegera warabimpaye kuva kera, wabimpaye nkiri mu nda ya mama. Mbwira kugeza mu byo ukeneye byose wavutse byaremwe. aho yatasubira mbwira mu byo ukeneye byose wavutse byaremwe. Indeba haba umuntu ari Imana yahereye ko yabanje kurema ibintu, umuntu aza ku munsi wa nyuma ibyo ukeneye byose nibyo yabanje gushyiraho imbere y'uko bawuza ibyo Imana yabishyizeho utarabaho. Wewe waremwe ku biganza, waremwe kugira ngo bitegeke, ntabwo waremwe kugira ngo ubone ibyo kurya kuko byaremwe imbere yawe. Niba waratanguye urugendo, bwira Imana ngo nibi nabyo byomfasha mu rugendo rwanje, nibi nabyo byonsahiriza mu rugendo rwanje. Umwasi yabitangiye ntabirekure kuko urugendo rwanje rurakomeje. Kandi ntushyire amaso kuri ibyo kuko Satani yobifatira icyo nyine. Ngira mugeza ngo ashobora kubifatira icyo nyine kuko ari gishize kwa amaso. Nako ntushyire amaso kuri ibyo kuko nubishyira kwa amaso cyane arabifatira icyo nyine kuko yabonye ko aribyo bizotuma utagerayo. Ariko ntushyire amaso ku rugendo rwawe n'icyo ugambiriye kugeraho, ibyo nabyo arabirekura kuko n'ubundi anasanga bitari kubuze kubandana. Duhereze icyubahiro Imana yacu. Buriya ukubita umuntu ntabi umukubitana, ariko iyo ukubise umuntu akarira wumva umenga morale noneho yo kumwongera de, ariko ukubise umuntu ntabi wumva ucitse intege. Duhereze icyubahiro Imana yacu. Tubaye ku Mana yacu. Haleluya. Wanda kuzura mu bwiyo bwawe kuramba icyo nabaye. Subira icyo nabaye. Ushakurikira wewe uri kumukubita kuko keshi ukubise bahungu umenga yo chakata mbabarira kuko kwera tabifuza bagati ntacyo nabaye. Iyo umba barakutuho wakubise. Nimba byumva nterera. Haleluya. Abantu babishyize ku mutima bituma bifatira icyo nyene, abibimira icyo nyene kubera malariya n'ubwenge bwabo buri kuri ibyo. Ariko abafise umutima wo kubyo bazohabwa ibi bisanga babiri ngo batabigwaniye kubera ko aravuga ngo naho ndabifata uyu wewe ntahagari. Agerageza kudufatira ibindi agafata busura abantu basenga cyane. Iyo yamenye kuri bya bindi akwima nk'abana akagutegera nk'umugore bimuhuze cyane, abana bakakugora niyo mwana ngo abana b'abakozi b'Imana akavuga ati basi ninda muteza abana biyo kubibigaba by'inzara bivamo, ariko akabura abandanije bakavuga ati niwo wabampaye Mana uko bazoba kose urabizi bibandanije ubwenge. Igihe ukabona byarana nabyo bikamwe kukizwa kusanga kubera waregetse Satani ngo utazore ku rugendo kubera abo bana, utazore ku rugendo kubera umugabo, utazore ku rugendo kubera umugore, utazore ku rugendo ibyo. Iyo abone abantu bose dusoma muri Bibiliya Imana yagiriye neza bageze ku ntego zabo, n'abantu batigeze bitaho ibyo baremewe ahubwo bitaho icyo bagambiriye kugeraho, icyo Imana yabateguriye. Haleluya. Umva ngira kugeza ngo ibyo duharanira n'iby'amaso yacu atarabona, si ibyo wabonesheje amaso. Ntabwo twende turiko turahenda abo twakubona n'ababwiye ngo ndatangara cyane iyo mbonye abakozi b'Imana bagenzi banje abapasiteri n'abakino bapotse muri iyi minsi nashobora kumara iminota 30 kuri podium ariko aravuga Imana yari yamuhaye imodoka yamugendeje indege yamugendeje kandi ibyo bitari mu bihembo byacu. Ngira kugeza mu modoka umuntu akagusambana ndumva yakazazana, wowe uraje kuvuga ngo nawe ngo nigitangaza wakorewe n'Imana kandi n'Imana yazizibona. Hari ibindi bitangaza ibyo ni impamba z'urugendo duhabwa. Hari n'abahagarara akavuga ngo bomba ntabwo wigeze kugira ngo umukozi w'Imana ngo pasi twari kumwe mu kamodoka kiwe cyo Imana yaramhembe barakoze guhembwa wowe ngira ngo wangabanirije umutwaro w'ibyo mwohembwe batoye warahembwe. Ntabwo turi mugendera mbeza ngo guhembwa ntaragera duhabwa impamba y'urugendo. Impamba y'urugendo ntaragera ko duhembwa. Nuna se kubwira Imana ngo mbohorera impamba y'urugendo kuko urugendo rwiza gute rurakomeje. Nta kuko yaratubwiye ngo nimuzogwisari ku nzira, nimuzokwicwa n'inyota, nimuzopambara ubusa. Nk'uko so yambika amashugwe akagaburira inyoni azomenya ko mukeneye kurya, mwebwe nimwite ku bwami gusa.
kandi nibishaka gukodesha by'abantu baravuga ngo gukodesha cyo gupanga umva cyo gupanga ni umuhangayikije no hangayikishwa no kubura yo nishuri duhereze kugira mugenza mu isi wacu ziriko zirubaka zirushukizi jewe imana nibona noba n'ubu ndahamba mu yo gukodesha manzi nibona ngo nzohora mbona yo nishura ntabyo kudusha mu mutwe izohora yishura hanyuma haleluya uwo nawe abeho kubera jewe iyanje nateguwe mu cyuntaje haleluya nibona ko ayo mafaranga nayo nkeneye no yakoresha ibindi mu murimo nta kibazo izoyizana izobwiye satani ngo nawe wamurekeye wamutangirereye inzu n'ubundi urugendo arakomeje shaka kubireka nta kindi cyatumye yo imana imushumbusha umugarura byabindi nta kindi cyatumye imana yemera ko satani agerageza yo yaramubwiye ibindi byose ushobora kubimwaka ariko ubugingo akabugumana yo yakibyiringiye hageze satani aravuga ati n'ubundi ndabona uyu muntu atagiye gutuka n'umugore yambwiye ngo tuka imana ntiyayituka akomeza ubuzima bw'urugendo ngira mugenza ngo nyuma hagarutse ibirenze ibyo yari yaravuze